مولاي. Reka twubike amacupa twegura inyandiko. Amarira, imiborogo, kubura umwana, ejo ukabura umubyeyi, ejo bundi buriya ukazabura uwo mwashakanye, bimaze kuba nk'ifunguro rya benshi mu burasirazuba bwo hagati, by'umwihariko abayisilamu. الحمد لله الذي رزقنا الشهادة في سبيله. الحمد لله الذي رزقنا الجهاد في سبيل الإسلام. Iyi video dutangiranye yafatiwe mu murwa mukuru wa Iran, Tehran, mu myaka inyishize. Aha abayobozi bakuru ba Iran n'inshuti zayo bari bari mu muhango wo gusezera bwa nyuma kuri General Qasem Soleimani, wari akaboko k'iburyo k'umutwe udasanzwe w'igisirikare cya Iran, IRGC, mu ishami ryacyo rishinzwe operasiyo zihariye, Special Operations Force, ndetse n'ubutasi mu ishami ryitwa Quds Force. Uyu yari yiciwe mu gitero cy'indege cy'abanyamerika ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa mbere muri 2020, yicirwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Baghdad kiri mu murwa mukuru wa Iraq, muri operasiyo yari yobowe n'uwari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe, Bwana Donald Trump. What do you think about Iran? Would you hit Iran? And he goes, as long as they don't hit the nuclear stuff. That's the thing you want to hit, right? None amatama y'aba bagabo yabagiye kongera gushoka andi marira nkariya. Birashoboka. Uzi impamvu? Ubundi ikiriyo cyo gushyingura General Soleimani kikirangira, umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yahise yimika Brigadier General Ismail Khan wari uwungirije Soleimani, ahita amusimbura mu buyobozi bwo kuyobora Special Force ndetse n'ubutasi bwa Iran. Amakuru yiriho ku munsi wo ku cyumweru n'uyu munsi nuko uyu mugabo yaburiwe irengero, muri make bitakimukundira gutanga amabwiriza kuba yoboye. Gusa amakuru New York Times yamenye nuko mu gitero gikomeye cy'indege za Israel cyagabwe ku nyubako ikomeye ya Hezbollah kigambiriye guhitana umuyobozi mushya wa Hezbollah Hasham Safieddine, uyu mujenerali nawe gishobora kuba cyaramuhitanye. Inama ikomeye yari iteraniye mu buvumo bukomeye cyane kandi burinzwe bw'inyubako iri mu gace ka Dahia gaherereye mu majyepfo ya Beirut. Yari gambiriye kwigira hamwe uburyo bushya bwo guhangana na Israel ndetse no kwimika umuyobozi mushya wa Hezbollah nyuma y'urupfu rwa Nasrallah. Ibi birasa nkaho bitatunguranye. Benjamin Netanyahu ni minisitiri w'intebe wa Israel. I speak a lot about the leaders of Iran. Reka mbwira abayobozi ba Iran muri ibi bihe bidasanzwe, ndashaka kubwira umwe mu bategetsi ba Iran ntaciye ku ruhande ko nta hantu namwe mu burasirazuba bwo hagati Israel itagera. Nta hantu namwe muri Iran Israel itagera. Nta hantu namwe tutazajya mu rwego rwo kurinda abaturage bacu n'igihugu cyacu. We will not go to protect our people and protect our country. Hasham Safieddine wari umuyobozi mukuru mushya wa Hezbollah bitekerezwa ko yishwe, yari mu ntoki. Uyu mujenerali wa Iran ukomeye bikekwa ko yaburiye ubuzima hamwe na Safieddine, urupfu rwe rusobanuye iki muri intambara? Uku kwaba ari ugutsindwa kw'igihe gito ku ruhande rwa Iran nabo batera inkunga? Biragoye kubyemeza kuko this is the moment Hezbollah missiles hit the Israeli port city of Haifa for the first time. N'ubwa mbere rokete za Hezbollah ziturikije umujyi wa Haifa wa Israel. Tal Rosen ni umunya-Israel ushinzwe ubutabazi, yari ahari ubwo umujyi wabo waturitswaga n'ibisasu bya Hezbollah. I was at my home, which is like 500 meters from here. Bwa mbere narindi mu rugo, ni muri metero 500 uvuye hano. Numvishe igisasu giturika, maze numva kuri radio Sala ko hano hari site cyarasheho. Gusa bigitangira nta nkomere twabonye. Gusa muri iyi nyubako ibirahuri byari byamenaguritse kubera misile. Ninjemo nsanga abantu bane bakomeretse bisa nkaho bikanganye mu gake. Ubundi ndasohoka mpamagara ubutabazi. Iki gitero cya Hezbollah ku butaka bwa Israel mu ijoro ryo kuri iki cyumweru cyangije amazu y'abantu ku buryo bukomeye, gisenya n'umuhanda munini muri uyu mujyi w'ingenzi wa Israel. Israel nayo kuri iki cyumweru ku manywa nayo yaragabye igitero nk'iki cy'indege ku nyubako z'abasivile, bivuga ko habitsemo intwaro za Hezbollah. Muri iki kiganiro turaza kugaruka ku bayobozi bakomeye ba Hezbollah bikekwa ko bapfuye bari kumwe n'aba Hamas ndetse n'umujenerali ukomeye wa Iran waburiwe irengero. Turaza kandi kugaruka ku makuru agezweho muri intambara Israel ihanganyemo na Iran ndetse n'abitera inkunga.
mbibutse igitero cya Israel cyo kwihora kuri Iran ntabwo kirakorwa, kizakorwa ryari? Reka tubiganireho. Njye ubundi nitwa Eric Rukundo, Sage Direct. Si byose amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi zo tuganira kuri icano. Erega ubwo nagwaye ikaze. سبکی رو که جنایتکاران دارند رو نداریم، اما سبک متعلق به خودمون رو داریم. Yes, reka nongere mbaye ikaze abantu mudahwema kudukurikira mukaduha n'ibitekerezo, tuganire ku ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati. Reka twihute. Uyu dutangiranye yitwa Brigadier General Ismail, yavutse ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 8 mu gice 1957. Kuva ku itariki ya 3 y'uku kwezi kwa 10 yaburiwe irengero, nta hantu namwe ari kugaragara. Uyu ni umujenerali mu gisirikare cya Iran, akaba abarizwa mu cyo bita IRGC cyangwa se Islamic Revolutionary Guard Corps. Ni umukomando ukomeye kuko ayobora icyitwa Quds Force, ndi ubasobanurire. Gusa muri make cyo nabanyuvuzeho mbere ko tuza kwinjiramo cyane. Quds Force ni agace ka IRGC gashinzwe operation ziri special, ibyo mwita special force, ikabikorera ku butaka imbere bwa Iran, ariko operation nyinshi zayo zikabera hanze ya Iran. No kuvuga ko ibitero byose bishobora kubera hanze ya Iran bikagirwamo uruhare na leta ya Iran cyangwa n'igisirikare cya Iran, bikorwa n'uyu mutwe wa Quds Force. Irindi shami ryayo rikomeye, iyi Quds Force inashinzwe ubutasi mu buryo bwihariye. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran, Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, niwe ubaha amabwiriza mu buryo bw'ako kanya. Ntaho bahurira na Ministeri y'Ingabo, ntaho bahurira n'abandi bantu bakomeye bo mu gisirikare. Ni umutwe wihariye umuyobozi w'ikirenga wa Iran aha amabwiriza. Ubu ngubu rero wayoborwaga n'uwitwa Ismail Khan, bikekwa ko yapfuye nkuko twabivuze muri documentaire. Gusa uyu yagiyeho asimbuye Qasem Soleimani, wishwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gitero cyabereye i Baghdad muri Iraq. Uyu mugabo rero bikekwa ko yaguye mu gitero twagarutseho cyabereye Dahia, ntasanzwe. Yavukiye mu gace kitwa Mashhad, nta gace ko muri Iran, akurira mu gisirikare cya Iranian Revolutionary Guard Corps. Mu 1980 nibwo yinjiye muri iki gisirikare. Uyu mugabo yarwanye intambara yahuje Iran na Iraq, icyo gihe yarwaniraga muri brigade ya 5 ya Nasal. Aza no kurwanira kandi muri Iman Reza ya 21, ni brigade irwanisha ibitwaro biremereye. Ni umugabo utarazamutse gusa kuko yize iby'igisirikare cyangwa iki, yagiye ajya no ku rugamba akarwana. Muri 81 yakiriye amasomo ya gisirikare, yigiye mu cyo bita Iman Air Officers Academy, ni ishuri rya gisirikare riba i Tehran. Arakura neza cyane, akurira muri IRGC. Aza guhabwa kuyobora division ya 41 muri iki gisirikare cya IRGC yitwa Talalah. Nyuma y'intambara rero ya Iraq na Iran, aza kujya kuyobora cyangwa se aza kujya muri wa mutwe wihariye natangiye nkubwira wa Quds Force, utajyamo ababonetse bose kuko ubu ufite abagera ku 500 byonyine mu basirikare benshi ba Iran. Urumva ko ni umutwe udasanzwe, bino mukunda kwita special force. Uyu mugabo rero yaje kuyobora Quds Force, yarwaniraga mu ntara ya Khorasan. Iyi ntara ya Khorasan ni intara ihana imbibi na Afghanistan, ku ruhande rumwe, urundi ruhande rukabaho Turkmenistan ndetse na Pakistan. Ni intara rero yabaga irimo iraberamo intambara cyane mu gihe Soleimani yasimbuye, w'icyo gihe yabaga ashinzwe cyane igice cy'amajyaruguru ya Iran, aho haberaga icyo gihe intambara zo kurwanya ibiyobyabwenge byacuruzwaga n'abataliban cyangwa se n'ibindi bintu byose by'umutekano muke w'abataliban bo muri Afghanistan bashoboraga guteza kuri Iran, kuko icyo gihe ntabwo bari babanye neza. Uyu kandi muri 1997 yaje kugirwa umuyobozi wungirije w'iyo Quds Force kubera kwitwara neza ndetse no gukora operation nyinshi yagiye ashingwa neza. Yaje kuzamurwa mu mapeti agirwa umuyobozi wungirije w'iyo Quds Force muri 1997. So icyo gihe rero yari yungirije Soleimani, Qasem Soleimani, umwe nahereyeho mbabwira ko muri 2020 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamwivuganye. Icyo gihe rero General Qasem Soleimani yari yungirijwe n'uyu Brigadier General Khan,
nuko muri 2020 witwa Suleimani amaze gupfa ahita amusimbura ku nshingano. Muri make ni urwo rugendo rwe rwo kuva atangiye ndunyuzemo nihuta kugeza abaye umuyobozi ukomeye mu gisirikare cya Iran, agashingwa Special Operations Force ndetse n'ubutasi muri rusange. Uyu munsi rero yaburiwe irengero, nta kibasha gutanga amakuru mu by'ukuri ku basirikare ayoboye. Mwumve igihugu umutwe wacyo ukomeye ni Quds Force, uyoboye ubutasi ayoboye n'uwo mutwe yaburiwe irengero. Ni ikintu gikomeye cyane kuri Iran ndetse no kuri Hezbollah, bigomba kuza gukora mu nkokora mu buryo bumwe cyangwa ubundi imikorere yabo. Ikindi kintu ntagenda ntababwiye, uyu ni umugabo ukomeye cyane, yafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel, bamufata nk'ikihebe, umufisho nk'uyu uyobora igisirikare. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bamufata nk'ikihebe, bamushyiriyeho ibihano bitandukanye birimo ko aramutse ageze ku butaka bwabo cyangwa ku butaka bw'ibihugu bikorana na Leta ya Israel cyangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bagiye basinyana amasezerano atandukanye, ashobora gufatwa nk'ikihebe agafungwa. Uwo rero niwe Brigadier General Khan waburiwe irengero. Umutwe ashinzwe kuyobora wa Quds Force cyangwa se ishami ry'igisirikare cya IRGC rishinzwe Special Operations n'ubutasi, naryo reka ndigarukeho gato cyane. Quds Force ni umutwe w'ingabo zidasanzwe washinzwe mu 1988. Birumvikana ko umaze nibura imyaka 36, ari umutwe wigenga, umutwe udafite aho uhuriye na Minisiteri y'Ingabo ya Iran. Ni umutwe w'igisirikare wigenga. Uyu mutwe rero ushingwa operasiyo zihariye nk'uko nabigarutseho, cyane cyane operasiyo zibera hanze y'igihugu, icyo bita extraterritorial operations. No kuvuga ngo imirwanire yabo bamenyereweho cyane cyangwa se bamenyweho nibyo bita unconventional warfare. Ya mirwanire y'udutero shuma ya kinyeshyamba, ni mirwanire bazoberewemo cyane. Ikindi uyu mutwe uzwiho ni umutwe ufite mu nshingano ubutasi bwa Iran aho buva bukagera. Uyu mutwe kandi ni umutwe bivuga ko ufite abasirikare 5,000 gusa mu gisirikare cyose cya Iran. Muzi ko kingana, twagarutseho kuri cano. Abasirikare bo muri uyu mutwe wa Quds Force ni abasirikare b'intoranywa batojwe neza kurusha abandi 5,000. Intambara zikomeye rero babarijwemo nayigarutseho, hari intambara yahanganishije Iran na Iraq, ni intambara bigaragajemo cyane. Hari intambara abasoviet bahanganyemo na Afghanistan, icyo gihe bayirwanyemo aba Quds Force. Hari intambara kandi yo muri Bosnia, Quds Force nayo yayirwanyemo. Hari intambara yo mu amakimbirane mu majyepfo ya Liban n'uyu munsi agihari, ariko cyane cyane aho bigaragaje cyane no kuva mu 1985 amakimbirane yabaga icyo gihe kugeza mu 2000. Ikintu ntagenda nakubwiye nuko uyu mutwe nubwo twumvishe ko ari umutwe wihariye ushinzwe ubutasi bw'igihugu cy'ubusugire nka Iran, hari ibihugu biwufata nk'umutwe w'iterabwoba. Ibyo bihugu birimo ibirwa bya Bahrain bifata Quds Force nk'umutwe w'iterabwoba. Igihugu nka Canada, Israel birumvikana, Arabia Saudite ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafata Quds Force cyangwa Special Force ya Iran nk'umutwe w'iterabwoba. Ibyo rero ni bimwe mu bihugu bitabemera nk'igisirikare gisanzwe, ahubwo bakabafata nk'umutwe w'iterabwoba. Uyu mutwe rero nk'uko nabigaritseho nkitangira, ni umutwe wayoborwaga, reka mvuge wayoborwaga na Brigadier General Ismail Khan, wamaze kuburirwa irengero nk'uko nabivuze kuva ku itariki 3 z'uku kwezi kwa 10, ubwo ni kuwa 4. Yari yungirijwe na Brigadier General Mohamed Reza. Ubu niwe navuga ko asa nkaho ari gutanga amabwiriza kuri uyu mutwe udasanzwe utari uwari wo wose mu gisirikare cya Iran ushinzwe ubutasi ndetse na Special Operations. Murumva rero ko ari insanganya, ni ibintu bitari byiza kuri Iran muri uru rugamba cyangwa se muri intambara ihanganyemo na Israel. Nubwo bimeze bityo ariko Hezbollah ikomeje kwihagararaho. Drone zitaramenyekana umubare na rocket zigera kuri 5 zarashe mu mujyi ukomeye, mu mujyi w'ubucuruzi, mu mujyi w'igisirikare kirwanyira mu mazi wa Haifa. Ni umujyi uherereye mu burasirazuba bwa Israel, wagabweho igitero cya za drone ndetse na rocket bikozwe na Hezbollah. Iron Dome cyangwa se ubwirinzi bw'ikirere bwa Israel
bunanirwa guhagarika izo rocket ndetse n'izo drone zigeraho zangiza ibikorwa remezo ndetse n'aho abaturage batuye muri Israel. Muti biteye bite? Ubundi muri Israel yose ku munsi wo ku cyumweru hagabwe cyangwa se harashwe nibura rocket 150 mu duce dutandukanye twa Israel. Impamvu turi kugaruka cyane kuri aka gace ka Haifa ka Israel kari mu burasirazuba nuko na gace kadasanzwe, kuko aka gace ni nk'umutima wa Israel mu bijyanye na transport yo mu mazi, kuko aka gace gafite ibyambu byinshi biparikwaho n'amato. Aka gace kandi kanarimo icyo nakwita icyicaro gikuru cyangwa se ahantu hakomeye ku ngabo zirwanira mu mazi za Israel. Aha hari ibirindiro bikomeye bya gisirikare by'ingabo za Israel zirwanira mu mazi, ibyo bita Navy Military Bases. Kuri iki cyumweru rero hakaba harashwe rokete nyinshi ndetse hakorwa n'ibitero bya za drone bikozwe na Hezbollah. Rero bikaba ari ibintu cyangwa se ari nk'ubutumwa, ari nk'agasopo kuri Israel bikozwe na Hezbollah, kuko nibishobora kurasa mu marembo y'ibirindiro bikomeye bya gisirikare by'igihugu nka Israel birwanira mu mazi. Urumva ko ni gasopo kuri Israel ko bagifite ububasha kandi bashobora kwinjirira ubwirinzi bw'ikirere bw'igihugu cya Israel. Ntabwo ibitero bya Hezbollah bigera ku butaka bwa Israel bifashije rokete byabaye muri Haifa gusa, kuko no mu majyaruguru mu mujyi wa Tiberia haguye misile nyinshi zateweyo na Hezbollah. Mu gace ka Halet Shemona muri Israel nabwo harashwe izindi misile bikozwe na Hezbollah. No kuvuga ngo mu bice bitandukanye mu ntara zitandukanye za Israel Hezbollah yabashije gutera yo rocket zibasha kugera ku butaka zigira ibyo zangiza zidahagarikiwe mu kirere na leta ya Israel nk'uko byari bisanzwe bikorwa. Ibi rero ni ubutumwa bukomeye, kandi umwihariko w'ibi bitero byo ku cyumweru nuko byose byafataga cyangwa se targets zabaga ari mu marembo y'ibirindiro cyangwa se y'ibigo by'igisirikare byaba birwanira mu mazi ndetse n'ibirwanira ku butaka. Ibyo rero byabaye nyuma y'uko ku munsi wo ku cyumweru nk'uko nari nabivuzeho nkitangira, Beirut yongeye kugabwaho igitero. Beirut ni umurwa mukuru wa Liban, yongeye kugabwaho igitero cy'indege gikomeye cyane cyatigishije umujyi wa Beirut nyuma y'uko uwitwa Benjamin Netanyahu aburiye abaturage ba Liban guhunga bakajya kure yaho ibitero bitandukanye bizagabwa. Uyu mugabo yavuze uduce tugera muri 20 abaturage bashobora kuba bahatuye bagomba guhunga kugira ngo batazangizwa n'ibitero by'iki gihugu muri Liban. Ku munsi wo ku cyumweru rero mu gihe cy'amasaha 2 niko Al Jazeera ivuga ibitero by'indege muri uyu mujyi wa Beirut. Mu gihe cy'amasaha 2 harashwe inshuro 30. No kuvuga ngo inshuro 30 mu masaha 2 nizo zarashwe mu mujyi wa Beirut ku nyubako zitandukanye z'abasivile. Israel irega ko ziba zabitswemo ibisasu na Hezbollah. Mutekereza inshuro 30 ibisasu byitura ku nyubako z'abaturage mu mujyi mukuru cyangwa se mu murwa mukuru wa Liban mu gihe cy'amasaha 2. Ni igitero cyari gikomeye cyane cyatitije umujyi ku buryo ikirere cya Beirut cyose ubu cyahindutse imyotsi. Ku rundi ruhande muri Palestine ubaze umunsi ku wundi umwaka urashize umutwe wa Hamas ukoze icyo benshi bise visite surprise cyangwa uruzinduko rutunguranye rw'abarwanyi ba Hamas mu gihugu cya Israel. Ibintu byabonywe nk'intege nke z'ubutasi bwa Mossad. Umwaka urashize hari ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2023. Uyu munsi turi ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 na 2024. Ubaze umunsi ku wundi umwaka urashize Israel igabweho igitero gitunguranye n'abarwanyi ba Hamas. Mbere y'ibitero byo kwa 7 z'ukwa 10 2023 dore uko mu mihanda ya Omar al-Muhatal hari hameze mbere y'iki gitero. Nkuko mubibonye hari ibikorwa remezo bimeze neza, ariko dore uyu munsi nyuma y'umwaka barwana uko ya mihanda yari myiza cyangwa se bya bikorwa remezo byari byiza, dore uko hasigaye hameze. Nkuko mubibona hahindutse amatongo, abantu bagera ku 1189 byako kanya igitero cy'igikorwa mu minsi mike cyane y'intambara bwa mbere. Abantu 1189 bahise bapfa, barimo abasivile 415, abandi bantu barenga 2500 barahakomerekera
mu gihe imfungwa zigera kuri 151 zahise zifatwa mu cyumweru cya mbere cy'intambara. Byari ibintu bikomeye cyane, urumva ntago dushyizemo imibare y'abagezweho uyu munsi ko bangana cyangwa se abamaze kugwa muri Liban uko bangana. Ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu imiryango mpuzamahanga yahagurukiye ivuga ko hagomba kubaho ceasefire cyangwa se igihe cyo guhagarika umuriro. Mu minsi ishize twumvishije Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubuhinde ajya kunga cyangwa se kujya hagati ya Israel na Iran kugira ngo abunge, ariko mu by'ukuri bisa nkaho ntacyo byafashe kuko uruzinduko rwe nta kiratangazwa cyavuyemo. Yari yagiye gushaka uko yaba umuhuza hagati ya Iran ndetse na Israel. Andi mahanga yagerageje guhaguruka ni witwa Emmanuel Macron ku munsi w'ejo nabigarutseho, avuga ko Israel ibyo iri gukora ari ibyaha by'intambara, hagomba guhagarikwa ubufasha bwose bw'intwaro bwahabwaga Israel igashyirirwaho icyitwa embargo. Ni ibintu na Joe Biden yari yavuze ko we batakirirwaho ibihano, ariko nibura hagomba kubaho akanya ka ceasefire, ibintu atumvikanyeho na busa n'uwitwa Donald Trump, kuko we ashyigikiye ko ahubwo Israel igomba kugaba ibitero kuri Iran, by'umwihariko aho ingufu nucleaire ziherereye. Ibyo byose bimeze gutyo mu gihe inzego z'umutekano za Iran ziryamiye amajanja ko isaha n'isaha Israel ishobora kugaba igitero cyo kwihorera ku cyo Iran yari yagabye kuri Israel cya misile nyinshi cyane. Israel igatangaza ko igomba kwihorera. Mbibutse ko icyo gitero ntabwo Israel iragikora, kandi Iran nayo yavuze ko yiteguye, gusa itanga gasopo kuri Israel kitagira ikikora kuko Iran yiteguye kuzasubizanya ubukana bukomeye. Isi ntikiri kwibaza ngo Israel izasubiza ntizasubiza, ahubwo abantu baribaza ngo Israel irabikora ryari. Ese koko irabikora ryari? Reka tuganire muri comment, mumbwire uko mubona intambara, mumbwire tuganire, duhana ibitekerezo. Ndashimira abantu muduha ibitekerezo muherere mu bice bitandukanye by'isi, mu Burundi, mu Rwanda, mu mahanga, mwese muhawe ikaze. Reka tuganire, hanyuma mbashimire, mbabwire nti mukomeze kugira ibihe byiza, ntandi hantu hizo gukurikira amakuru agezweho kuri intambara uretse kuri ishene yacu. Mugire umunsi mwiza, Imana ibarinde. Turi mu isi yaho kwambara bifite ijambo rinini kuki abantu bari bukuvugeho cyangwa se uko bari bugufate bakikubona bwa mbere. Bibaho kenshi ko umuntu yakambara neza ariko ntaberwe. Kwambara neza icyarimwe ukanaberwa bishobokera gusa umuntu wambitswe n'ambagariye fashion. Ubu inkuru yabaye kimomo. Tudoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba y'abagabo, y'abagore, y'abana n'izindi ngeri zose. Umwihariko wacu turaba mbere mu kudoda costume nziza cyane, mwenda wambara aho kubonye wese agakoma yombi. Si ibyo gusa kuko namwe abakeneye impuzankano uniform, ibyo ni ibintu tuzobereyemo cyane. Tudodera ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amaresitora, amahoteli n'abandi mwese mukeneye impuzankano, byose tukabikora mu mabara na size mwahisemo. Ibiciro byo ntibibakange, ni nk'ubuntu. Akarusho kandi twigisha kudoda. Dufite abarimu b'inzobere, uburyo umunyeshuri wigiye muri mbagariye fashion mu gihe gito gusa aba ari intyoza ku isoko ry'umurimo. Dufite kandi dry cleaner ifura imyenda y'ubwoko bwose, ntidukangwa n'ibizinga. Uyize uyaza rero, dusanga aho dukorera Kicukiro Zimya, cyangwa duhamagare kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Mbagariye fashion, we make the difference.